uThixo endithwele. Hallelujah. Izibambe zimamfutshane. Hallelujah. Ngo-2023 inkosi xa ifikela impilo yami ndamkela uYesu Kristu ngakholwa. Ithi-ke sendikholwa ndikuvileyo okuzimfundiso. Ndisesikolweni. Hallelujah. Ndisesikolweni e-university. Ndenza unyaka wesithathu kodwa unyaka wesibili ngokwesifundo. Hallelujah. Ndinokulangazelela emphefumulweni wami Bangcwele. Ukulangazelela endingakwaziyo ubana ndizokwaneliswa yintoni. Hallelujah. Ngoba xa sifundiswa enkonzweni oko ndikuvileyo ndiyazama ukwenza. Nasekhaya ndithwele iduku nengubo indishaya phansi. Kodwa nje kunento engiyidingayo, kunento engiyilangazelelayo. Ngesonto makumele kuye esontweni ngiyaya. Phakathi kweviki sinenhlangano esibanayo ngiyaya enhlanganweni. Kodwa nje nento engiyilangazelelayo. Hallelujah. Izwi lenkosi lithi xa ngifunda izwi lenkosi ndifumaniseka ukuba le nto ndiyifundayo ezwini andiyibone empilweni yami. Hallelujah. Apho ndandifunda khona-ke isikolo esisedolophini phaya i-Eastern Cape ePort Elizabeth. So idolophi-ke inesiphithi zii-buildings ezinkulu zabafundi. So xa sivuke ekuseni wonke umuntu ubhizi kuyehla kuyenyuka, abantu bathatha iteksi, abantu baphethe ibhegi, kuyaphuthuma nje. Enhliziyweni yami kuhlala kufika njalo xa ngiphuma ndisiya esikolweni uba awunkosi sendithi ndiyakholwa ndisindisiwe ndingokaJesu. Apha abantu abazophuma kanje imihla ngemihla besenza okaThixo sifundela bangenye imini sisebenze. Ndizibuza uba Nkosi baphi abazovuka imihla ngemihla bathi Nkosi ndisisebenzi sakho. Hallelujah. So ndinokuhlupheka kwenu noba ndiyavuka ekuseni ndiye esikolweni kodwa nje ndinento endikhathazayo. Ilizwi lenkosi xa lithi uzumthanda uThixo, uzumthanda uYehova inkosi yakho ngenhliziyo yonke, ngengqondo yonke, ngomphefumulo wonke nangamandla akho onke. Leli lizwi liyangihlala njalo. Ndiyafumanisa ukuba okuthethwa lelizwi andikwenzi. Hallelujah. Ngoba xa ithi inkosi ndiyithande ngengqondo yonke kusho ukuthi ayikho enye into emele ukusebenzisa ingqondo yami ngaphandle kokwenkosi. Akukho kufanele ukuba senhliziyweni yami ngaphandle kokwenkosi. Akukho emele ndiwenze ngamandla ami kungaphandle kokuba kunika udumo enkosini. So nje ndihamba nokukhathazeka njalo futhi nabazalwane engixokola nabo lithi bazalwane niyandihlolisa kodwa into nje uba ngenene izwi lenkosi asilenzi. Siyafunda iBhayibheli silifunde siwabamba amavesi kodwa izwi lenkosi asilenzi. Hallelujah. Ngelo xesha-ke esikolweni ndifunda ifamasi. Akunzima ihlelapha uyingumsebenzi uyafunda njalo ama-assignment ama-practicals nje umsebenzi njalo asikho isikhathi sikaNkulunkulu. Nginokhathazeka sithi sesihlanganyela nabazalwane abakhonza nami sesihlanganyela thola ukuthi nje kumele sinqamule lokho esikwenzayo ngoba umuntu uyabhala kusasa uneklasi une-test une-practical. Ngihlukumezeka njalo wena ngithi kodwa niyabona bazalwane ukuthi siyizigqila. Hallelujah. Yabona xa lithi izwi lenkosi ukuqala kokuhlakanipha ukumesaba uNkulunkulu. Hallelujah. Ndifumanise ukubana ndifundile iminyaka yonke and-ke bekuthiwa ndihlakaniphile nami ndizibona uba izinto zasesikolweni hayi ndihamba kabi kuthiwa ndihlakaniphile. Elizwi lindihlupha uba ukumesaba uNkulunkulu uqala kokuhlakanipha. Kusho ukuthi yiphi le nto engiyihlakaniphile? Uma kuthiwa ndihlakaniphe kangako ngoba kubuya nawo ama-decisions ekhaya kuyajabula ngingane ehlakaniphile kodwa kuyangihlupha-ke ukuthi ngihlakaniphe kuhlakanipha mona. Malithi izwi likaNkulunkulu uqala kokuhlakanipha ukumesaba yena ngoba uNkulunkulu akumesaba. Ngiyayiphilela nje ukuthanda kwami. Hallelujah. So nje ndinokuhlupheka Bangcwele uNkulunkulu wangenzela umusayo. Wangenzela umusa uNkulunkulu. Ukuhlupheka kwami ngoba uThixo uthi unguThixo ohlola inhliziyo. Hallelujah. Uthi ezwini lakhe uyabazi abangabakhe. Amen. Ndenzela inceba-ke uThixo ndinokuhlupheka njalo emoyeni wami uba akwenzeki. Ndinokulangazelela ubana ndifuna ukumkhonza uThixo ngaphezu kokuba ndimkhonza ngoba ndiyabona uba le nto endiyikhonzayo ayindisi ndawo ndisindisiwe futhi ndinenkangeleko enhle ngokwabantu uba hayi ndiyakholwa kodwa andihlupheki esonweni ngale ndlela. Nawo isono bendingasenzi ngenyama kodwa ingqondo
yami ngingcolile kunzima nje ndifumanisa ubana ilizwi likaThixo liyamhlamba umuntu. Haleluya. Akwanelanga ukuba uthi xa ukholwa uye ngecawe noma ngesonto enkonzweni, kodwa xa ngabe usamkele ke kwathiwa xa kuthetha izolo ethi umfundisi ndiyanivuselela bazalwane ukuba ninikele imizimba yenu. Haleluya. Ibe ngumnikelo ophilayo, owamkelekileyo, ongcwele enkosini. Haleluya. Ndifumanisa uba ukunikela kuyintoni na ke ngoku? Xa ngabe ndiyinikela uba ndingaba ndinento ndiyayinikela kuwe tata, nento ndiyinikelayo kuwe andisenasabelo, andinako ukuthetha nokubeka izwi phezu kwalento. Haleluya. Ndifumanisa uba noba sithi siyinikele imizimba yethu ayiyonyaniso loo nto leyo, ngoba ukunikela kuba nako kokwakho akusekho kakhulu. Haleluya. Kuthiwe niguqulwe ngokwenziwa, guqulwe isimo senu ngokwenziwa ingqondo yenu ile nje azi ingqondo yomntu. Ndafumaniseka uba ndiyasilela apho, andinako. Haleluya. Kuthi-ke uThixo esendenzela inceba bangcwele. Haleluya. Ngoba ke ngenene bazalwane ngibona izwe lonke liphuphuthekisiwe, izwe lonke uSathane wahlala endulo kudala le wahlala phansi, wahlela ehlela into ezosusa umuntu kaNkulunkulu. Haleluya. Zafika izinto ngathi zizonceda umuntu, kanti kancinci ngoba uSathane xa kunika into ngesandla ibonakala ingathi luncedo, uvuza kakhulu yena ngaloo nto leyo, wena ubonakale ngathi uyancedakala kanti uyafa. Haleluya. uSathane ufika ezweni uThixo emisile, ngoba uNkulunkulu xa edala umuntu embeke emyezweni umnika yonke into, uthi umnikeza imvelo, umnikeza igunya phezu komhlaba wonke ukuba wena ubuso uyawulawula umhlaba, naku ukudla uzodla kulo mhlaba. Haleluya. Uyafika uSathane ngenkohliso yakhe esenza ingathi uza nezisombululo ebantwini abathile, wafika nemfundiso yakhe. uThixo efundisile ebantwini bakuba kuphilwe kanjani, ukuba uyawudibanisa indoda nomfazi kuzala umntwana, afundise umzali, amfundise ngendlela yakhe eyawukuthi sekhulile angasuki kuyo. Yabeka imfundo phezu komntwana ngotata nomama. Wafika uSathane, wafika nemfundo ethatha umntana imsuse phambi kwamaphiko abazali, ihamba ayohlala esikolweni iveki yonke. Umntana uhlala esikolweni, ubuya ngo-3, ubuya ngo-4 emalanga, nomama notata bekho basemsebenzini. Umama uzobuya, utata uzobuya in 6 months to come, uzobuya in 6 months. Umama ulapho ubuya emsebenzini udiniwe. Hlala ufunde, wenze homework, uhlambe impahla. Uyavuka umntana kusasa yiloo nto uya esikolweni, uyamjula umama nawe uyazijula emsebenzini. Likuphi ukufundiswa komuntu? Afundiswe izwi likaThixo, aqeqeshwe ngokumoyeni uThixo Yehova. Usukile oko uSathane uprogram ingqondo ezithi alikho ingozi eliqaqambileyo ngaphandle komuntu afunde. Kakade umuntu kumele afunde, akangeke akwazi umntwana into afanele ukuyenza nento afanele ungayenza engafundiswanga. Kumele sifundile, kodwa sifunda khona, sifundiswa ngubani? Ngamoya munye. Haleluya. Wafika uSathane esihlutha abazali bethu ngothando lokungaqondi ebazalini, basithatha basise esikolweni. Uba ndifuna umntana abafunde aphumelele, abe yintombomso. Ngoba ubungubani bomuntu namhlanje, ukuba umuntu ungubani uxelwa yimfundo ayifundileyo, ligama lemfundo ayifundileyo, sazi uba ke unantsika lona. Haleluya. uThixo angamisanga loo nto, uthi ukuhlakanipha kwabahlakaniphileyo ndiyakuchitha, nokuqonda kwabaqondileyo ndiyakubenza ize. Haleluya. Kusho ukuthi nantoni na emisiweyo ebonakala ukuhlakanipha emhlabeni, uThixo liyeza ixesha uza kuyichitha. Konke ukuhlakanipha kwezihlakaniphi kuyakuchithwa. Haleluya. Ngoba ibonakalisiwe indodana yonke emhlabeni ukuzichithe yonke imisebenzi yesitha. Haleluya. Sithi sesingenile insindisweni, sisithi singabakhululekileyo enene uKristu Yesu, kodwa ijokwe yokubandakanyeka entweni yezizwe ayisuki kuthi. Sizigqile, sinamakhosi amabili esithi sinokuba sithi siphethwe uThixo, kodwa
Kuba imithetho yesikolo ithi ndifanele ukwenza. Imithetho yesikolo iyangigqokisa ndimele ukuxoka ngoba ndifanele ukuphila. Wasibamba ngejoko uSathane uzotya ntoni? Uzophila kanjani ungafundanga? Uzophila kanjani ungasebenzi? Haleluya. Uthixo ubuthixweni bakhe sithi umhlaba wonke ungowakhe nenzaliseko yonke ngokaThixo. Ngulo Thixo singamthembiyo namhlanje. Ngulo Thixo sithi ngokwenza kwethu sithi uyehluleka uThixo ukusonda. Uyohluleka uThixo ukusinika izidingo zethu. Ngoba mna ndidinga ukutya, ndidinga unxiba, ndidinga usela. Thixo akanako umenza loo nto leyo. Yingakho kufuneka ndihambe ndiyozama iindlela zoba ndidle, ndinxibe, ndisele. Ngoba uThixo akanako ukwenza kwethu. Kodwa lo menzi sithi unguThixo uyasonda, uyasigcina. Haleluya. Uthi izwini lakho uThixo funani ubuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Ningakhathazeki ke ngomuso. Liyokhathazeka ngokuba. Uthixo ningakhathazeki ukuba nizotya ntoni, ninxibe ntoni. Ngakhathazeki ukuba niyosela ntoni. Thina abantu bakaThixo sisecure future. Sisecure future ubana in the future kufuneka ndibe nento zam. Ndikwazi ukuzimela ndibe independent in the future. I-independence enkohlakalo ekwenza uzibona ungamdingi nayo uThixo. Haleluya. Sikulokothuka azalwane wayifumana uNkulunkulu impilo yakho. Haleluya. Uthi ke ngelinye ilanga ndiselele. Haleluya. Ndasikrola ku-YouTube ndandithanda ukumamela kakhulu ukungqina ku-YouTube. Ndathi ngelinye ilanga nje xa ndisikrola ngena kwenye channel ka-YouTube Khuthathu Media ndabona uTata Sibiya. Haleluya. Nathi xa ndiyimamelele video endaqala ngayo ukuyimamela ndandimane ukuhleka ndedwa. Ndihleka ndedwa ndaphelele. Ndandimane ukuhleka ndedwa ndiyimamele ndiphinde ndiyimamele ndisendleleni kusebusuku apha esikolweni andonwabanga ndihambe ndinento yokuhleka ndithi kanti Thixo ikhona ikwethu. Haleluya. Ngoba nokulangazelela ukuthi Nkosi kungenzeka na ukuba abantu bakho bake bavuka ekuseni bathi nanku mna Nkosi yenza intando yakho thanda abantu kwenzile ntoni. Haleluya. Xa lithi izwi lenkosi nikela amalungu omzimba wenu wonke abe zizixhobo zokulungileyo. Haleluya. Singasebenzi imisebenzi yelizwe bangcwele. Bonke ilizwe ubuso lelizwe uSathane. Bonke ubukhazikhazi bonke okuthandekileyo ngaphandle kwemvelo kaThixo ukaSathane. Imfundo yekaSathane imisebenzi yonke professionalism yekaSathane. Haleluya. Ukuba ngaba ngiva lento uyamkele kwangoko kubuhlungu ngoba kwalizayo uzoyazi inyaniso. Ngoba isibalo sezinto zonke nguThixo futhi isiphelo sezinto zonke yabanguye. Sizawuphelela phambi kobuso beNkosi. Kube buhlungu masithe umzuzu sinawo. Sithe sesivile emhlabeni sangakwenza. Haleluya. Lithi izwi lenkosi xa ngabe usuvile uzungayenza imfuno inhliziyo yakho. Ubuvile ungayenza imfuno inhliziyo yakho. Haleluya. Yabona amaxesha esikuwo uba ngabe uThixo angasinceda akasenze siqonde nje sikhangele amaxesha esikuwo bazalwane. Besingazi uba ayikho into engenye bekufanele basiyayenza. Ayikho into engenye bekufanele isebenzise ingqondo yethu namandla ethu ingekho kukaThixo. Haleluya. Uthi uThixo wasenza wasidala wasibumba wasazi wasahlukanisela injongo yakhe sisesezidalweni. Sifundisa uba sihambe siyofunda sibe zozinto zoba zizwe. Asaxelela uba kanti nguThixo khona izinto ebefuna uba sizoba zizwe emhlabeni. Khona into uThixo ebefuna sizoyisebenza ngokuba khona emhlabeni. Kwathi kufuneke siyoba ngama-professionals siphumelele sibe ngodokotela namanesi nabafundisi. Haleluya. Haleluya. Noba asolide bangcwele ekulahlekeni ukulahleka okwaqala kudala. Kodwa siyambulela uThixo uba kule mihla ekugqibeleni uyiveze inyaniso yakhe. Into ishiyeka ngomuntu. Haleluya. Selivile ke le video bangcwele. Wawumnandi umfulo wami ngahlala ndangazelela ukuveza indaba ezimnandi kangaka imihla yonke. Yigodlile le nto ndithule nayo andisho
nakwendlala ngoba nangiyoyika le nto uba hawu iy'ndaba ezingaka zokudela konke kanti balithi izwi likaNkulunkulu osuke bethanda undilandela makazincama athathe isiphambana ndilandela imihla ngemihla kanti litsho le nto ngithule mthetho sengimane ndimamela le nto iyandisebenza andazi nokuba ndizoyixelela bani le nto ndizothini emntwini ngoba ndiyayiqonda kodwa ndikayiqonda ukuba ndingayixhazela omunye ndisathule nam ndisazifuna ndisathandaza enkosini hayi yandohlula into kaThixo ngoba bendithi xa ndifunda iBhayibhile yonke ithi uNkulunkulu ufakazela konke ezwini uyakufakazela ukuthi ukuzikhonza uNkulunkulu kwaqala kudala amaqhawe enkolo asendulo adela konke azidela alandela uNkulunkulu haleluya ngoba lelo ibambile noma ndithi ngifunda iBhayibhile noma ngithi ngiyakhona esontweni ngesonto umfundisi kaShumayela ngithini nansi le haleluya hey ngiyathandaza ngiyathandaza kodwa labe ngibona nasekuthandazeni kwami iyiyo ngoba kwavele haleluya uThixo wandiphamanga ukuba ngithathe haleluya amen haleluya amen uthethile xa ngabe uyithambisa inhliziyo yakho vuma ekwahlulekeni kwakho vuma hayi Nkosi ngiyahluleka ngicabanga umndeni wami uma uzothi besengifundise kangaka Nkosi sengisevasithi enethemba lokuthi uzoba ne-graduate uzoba nomntwana oyi-pharmacist umthakathi umlandi into engizoyithini kodwa le Nkosi kodwa uThixo emncede umuntu wakhe haleluya avele bayisukela bona nangithi uma ngiseklasini sengihleli nje ngimlalela uthisha efundisa vele uvuke nje vele uvuke usindo ngaphakathi ulaka mangibheka eklasini ngibheka bonke labantu abalahlekile abathunjini ekumele bathole ukufundiswa ngoNkulunkulu haleluya bandipha amandla uThixo nasithatha haleluya isathi sigqoke khona eresi lapho ngifuna khona ngoJuni uma kuzovuka iy'kole last year thatha lesi nqumo sokuthi ngena konke ngiyaphuma la esikoleni ekhaya umama ngakutshela ngocingo ukuthi-ke kwenzeka lokhu sengilandela uJesu imihla ngemihla ngabatshela nengihlala nabo ukuthi-ke kwenzeka lokhu ngasishiya isikole abethi uma bebuza ukuthi uzophila ngani uzodlala uzoqala ibhizinisi yini bongazi uzokwenza kanjani ithini impilo yakho uzophila kanjani uzothi nganginento ethi nje uThixo uzozibonela haleluya ngihleli ngiphendula nabo xa bengibuza imibuzo ndifumaniseke ndingenayo ukuyiphendula uThixo untoni unobizo uyovula iministry uyothini uThixo uthethe wathini ndingenazi nangenazi impendulo ezininzi kodwa nangithi nje uThixo uzozibonela haleluya lafika-ke ixesha ndasuka ereza ndapakisha ibheke zami ndiyayibona lo mini imisindo ikhona imisindo ikhona sabathe esikoleni ngifuna ukudirejista tholakala ukuthi abangivumeli i-qualification yami ayivumi ukuthi ngidirejiste ne-organization engangisebenza nayo nje ibhazari eyanginikeza imali nabo nje ama-back-to-back meetings nje umsindo ukhona nasekhaya manje ngitshela umama tholakala ukuthi uyagula uye esibhedlela ngiyafuna ukuthi ngibuye ngezikhaya imsindo ikhona kodwa ngahlala nje nganginemculeke lihlabelele lathini Nkosi ake ukhulume haleluya uThixo esho njalo uba hlala khululeka ungakhathazeki haleluya nathi ngalo mini ndandiphuma ereza kwakungethu zikaJulayi last year haleluya kwakungathi andazi kwakwenzeka ntoni empilweni yami ngisho nase-ofisini lapha ereza angiripotanga ngithatha isikhiya ngathi usisi engangihlala nayo ngoba endlini ngangishera ne-twin sister yami erumini nganikeze omyusisi owayengaphudukile ukubuyela ekhaya anginikeze wangiphelezela-ke ngigijima nginenjabulo engako ukuthi ngishiye isikole ngiyokwenza lokho okulangazelela umphefumulo wami engisabathe akukho ukugcwalisa lesikhala ngaphakathi ngilangazelela ukaNkulunkulu haleluya ngoba kanjalo-ke uNkulunkulu engihlelela bangcwele ngashiya isikole ubambe ekhaya abangeni ngekhaya engifonela bengishilo bengithukile nginamadimoni nje ngidukiswa usathane ngishontshwa isitha kodwa emphefumulweni wami nginokuthola
baphinde bachazela abantu ndizothi makuthini. Haleluya. uThixo wayenzela into abake impilo yami bangcwele. Haleluya. Kunzima ngoba yabona izwi likaThixo lalithi ongathi amthiye uyise nonina nabantwana nomfazi nomzi azithiye kwayena akamfanelanga akamazisi. Lineni izwi likaThixo ukuba xa sewufunyenwe ufune ume ususe konke kusenhlizweni engaba ngumama ngutata nabantwana abafowethu odadewethu bathatha uba inkosi imisebenzi usuke konke ukuze elilizwi lithi thanda inkosi ngenhliziyo yonke ligcwaliseke. Uthandeni lobathanda ngalo lolu thandeni thande ngalo inkosi ngoba inkosi iluthando ndizobathanda kodwa ngothando lwenkosi hayi ngothando lwebhulu yenyama. Haleluya bangcwele. Ngakho bazalwane sesizivile indaba ezinani ungayenzi inhliziyo. Inhliziyo yakho ungayenzi ikhuni. Uyizeleze. Uyafunda usesikoleni uyizeleze. Isiphetho sabo konke lokho ukufa ubhubhungu naphakade uyize. Xa lithi izwi lenkosi ngokuba siyazi bemhlabeni asifikanga nanto futhi kuyabonakala ukuba asiyuhamba nanto. Njengoba ufika ungaphethanga nto uyawazi ungaphethanga nto. Zonke izinto ozifunayo ezibonakala zizinhloko lomzuzwana uzozishiya kumhlaba kodwa umphefumulo wakho umile naphakade uyaphila. Uzoyoma phambi kwenkosi ekunika insuku zonke emhlabeni ukubaphila uphilele injongo yakho. Haleluya. Thixo ke wayincedile bangcwele. Haleluya. Haleluya. Kumnandi ubhaleni ngabazalwane. Amen. Ngifuna ukusuka kule ndawo ndingashongo bangcwele ngabonga uNkulunkulu osifikela nonke bazalwane. Ndisuke ndalento engithandayo nje bazalwane. Andazi kodwa nje ndiyabathanda abantu endibabone kule ndawo. Haleluya bangcwele. Kulelo bangcwele xethu uThixo vumelana abantwana bazekuni ningabaleki. Haleluya. Abazali basuke bacinga uba uThixo xa zisa umuntu ngawe emhlabeni lo muntu ngowakho. Kanti uThixo xa zisa umuntu emhlabeni uzisela injongo yakhe. Basuke abazali basithimba besithindela amaphupho wabo neenjongo zabo ney'nkanuko zabo abazali bengasifundisi okaNkulunkulu. Nokuba ngaba bekusonwabisa thina kodwa ukhona apho siyojonga khona uba umama notata bandlulana. Umama wandlulana ngoba i-system ikukubhubha bangcwele. Iyichithile imindeni ihlakaze konke liphelile izwe bazalwane. Abantu bakaThixo emhlabeni babhubhile bebehamba. I-world system yakhe konke ukuze ishabalalise umuntu. Singabantu bakaThixo singumuso kaThixo ophilayo. Simele ubuswa nguThixo namandla wonke. Simele uma simamele uba Nkosi uthini ngeli xesha senze uThixo athi masikwenze. Ngoba singoba sezulwini siyedlula emhlabeni. Bethi izwi lenkosi apho ubutyebi bakho bukhona yoba lapha nenhliziyo yakho. Ningabi ngabathanda imali. Ilibulele imali yezwi. Bafile abantu bakaThixo bekhona imali. Ngoba akukho ukuphila ngaphandle kwemali. Inkohlisa ukufa kwengqondo ubana ngaphandle kwemali akukho ukuphila. Usho bani? Ngoba uThixo uzinto zonke akukho isidingo somuntu. Uthi mina ndodla iintaka zezulu ndiyembathisa umhlabathi ndiphinde ndiwembathise ngenxa. Unjani nalo wena muntu ukubaluleka ukuba ndingakwenzeli konke oku. Ndikondle ndikunxibise ndikuphamazisele ungumntu wami ndikuthanda. Ngaphezulu koba wena ungawuzithanda uThixo uthando lwakhe. Awuzithandi ngendlela uThixo akuthanda ngayo. Awukwazi nokukufaneleyo, awazi nokudingayo. Udinga uNkulunkulu, udinga ukholo bangcwele. Uphile ngokholo. Xa lithi izwi likaThixo bonke abalungileyo bayaphila ngokholo. Lesidinga nje ukholo abazalwane. Ukholwe uba ndingafundanga andiyikuswelanga, ndingasebenzi andiyikuswelanga. OkukaNkulunkulu uyomunjani. Haleluya. uThixo akahluleki bangcwele. Udinge ukuba sikhole. Uthixo inhliziyo zenu mazingakhathazeki. Kholwani kuba ukhole noNkulunkulu. Naso nje uThixo afuna empilo ukholo. Haleluya bazalwane. Ibikho nje uNkulunkulu muhle siyamthanda.
Jesu esiphethe kahle nakuye nikhonza. Haleluya.